Drugi dan 22. TKT Festa bio je u znaku predstave Tri riječi, rađeno je u koprodukciji Udruženja građana Eminent i Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Predstava Tri riječi nastala je po motivima dvije pripovjetke Antona Pavlovića Čehova, Šala i Dama sa psićem. U predstavi igraju Elvis Sivčević i Damir Mahmutović, koji i rediteljski potpisuje ovu predstavu. Ja sam ta generacija studenata koji smo sa profesorom Keroševićem i radili na uzdizanju teatra Kabaret Tuzla i učestvovao sam od prvog TKT Festa, evo sad na 22. Prošle su tolike godine tako brzo. I ono što reče Ljubomir Simović, glumac poslije predstave ide u ponor, teško, zato što je bio na nekom višem nekom nivou, teško se vratiti na ono realno tle i zaista sam još uvijek pod emocijama, zato što i sama predstava govori o ljubavi. Elvis i ja smo imali ideju da spojimo muziku i glumu, znači dva područja umjetnosti i odlučili smo da pričamo o ljubavi. Znači sve ovo što je publika imala priliku da vidi večeras, to smo sve nas dvojica osmislili, od koncepta dramaturške obrade dvije pripovjetke. Čehov, naravno, neizostavan, on je moja inspiracija još od studentskih dana i smatram ga zaista jednim od najvećih književnika. Uzeo sam dvije pripovjetke, Šala i Dama sa psićem, i eto, dramaturški sam spojio da pričamo o ljubavi, o sjećanju, retrospekcija od djetinjih dana pa kasnije u zrelivi dobi. I mislim da je zanimljivo. Drago mi je da je eto, i Elvis pristao da kao magistar klasične gitare, da ja uz njega kao neko ko ne bavi se profesionalnom muzikom sviram uz njega, da pjevam, da iskažem svoj taj muzički talent, nisam do sada imao priliku, eto, drago mi je zbog toga, a s druge strane Elvisu sam dao priliku da i on odglumi nešto, zato sam i dao u podnaslovu ove predstave monodrama sa dva lica. Predstava Tri riječi romantično, pa u nekim momentima čak i duhovito, govori o neostvarenim ljubavima i neiskazanim riječima koje smo svi mi vjerojatno duboko u sebi nekada i sami osjećali i čuvali ih, ali ih nikada nismo rekli. Ali život zna da razdvoji one koji vole se kao mi. More briše na pjesku sve tragove naše ljubavi. Ovaj projekat me je naročito ispunio zato što priča o romantici, priča o životnoj priči, o onom trenutku kad smo trebali nekom reći da ga ili da je volimo, nismo rekli, pa onda čitav život se pitamo šta bi bilo da smo rekli. Jedna vrlo jednostavna ideja, ali bezvremena, sa bezvremenim songovima. I kao što rekao, romantika nije precijenjena. Ja se sjećam trenutaka ispred svog ulaza, na moru, uz plažu. To su bile jedne posebne noći, posebni osjećaj, nešto što se ureže za života, čega se sjećate i ono iz čega mi, umjetnici, crpimo energiju, crpimo emociju, to nam daje snagu za daljnji kreativni rad i uvijek posle svakog igranja par dana osjećam pozitivne učinke, te emocije, pozitivne emocije, emocije ljubavi. Odlična predstava, odabir muzike, komponovanje stihova sa muzikom, zaista užitak za gledanje i naravno čestitke teatru Kabaret. Idemo dalje. Vrati se čovjek u neku svoju mladost i prelijepa je, mislim, zbilja iskreno, doživljavali, evo, punim srcem. Ja ovu predstavu gledam drugi puta, znači predstava je fantastična, ja stvarno toliko emocija, mislim,
naravno i glumačke sposobnosti i muzičke, sviračke, ali toliko emocija jednostavno je sadržano u cijeloj predstavi da sam još uvijek pod nekim dojmom. Toliko. Jedna poetska, intimna priča, ispovijed, sjećanje jednog čovjeka na ljubav iz djetinjstva. Na ljubav iz djetinjstva koja se ponavlja. Na te riječi koje vrlo često ne izgovorimo, koje mnogo znači, a to je ja te volim. To propitivanje, da li je trebao ponovo izgovoriti ja te volim, da se čuje, da ne zvuči kao da je to rekao vjetar, je nešto što zapravo on sa sobom nosi cijeli svoj život. Spoj Čehova kao vrhunskog pripovjedača, vrhunskog dramatičara, ali u ovom slučaju pripovjedača, i popularne muzike, da se tako izrazim, muzike koju mi svi poznajemo, nekih šlagera, nekih zabavnih pjesama uz kojih smo odrastali, i taj pokušaj da se zapravo na taj način i približi nama Čehov, jeli, kroz te pjesme koje zapravo povezuju, koje su to vrsta vezivnog tkiva, je iznjedrilo jednu zaista, kažem, intimnu i poetsku predstavu dvojice vrsnih umjetnika kao što su Damir Mahmutović i Alis Ivčević. Predstava Zagrebačkog teatra Exit Sjajne stvari u režiji Matka Raguža, a u kojoj igra Filip Križan, bit će odigrana 3. dana ovogodišnjeg TKT Festa.